Akasvani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau. Raija sida nomada changraba yadaba polamjing puba gari chama security akanba sexual thauranga loinana Imphal tamna pusilakre. Med department hairi lakliba numit kharani asida Manipur yauna awangno poki raija singda akhak arau yauna nong chugani. Lebak asida ngasi 13 suba civil service day gi tharam pangtoli amasung Pradhan Mantri Narendra Modi ga America gi Uparashtrapati J.D. Vance ka ngasi New Delhi da unaduna lebak ani gi mari hena phagatnaba hiram kyada wari chanagadawri. Raija sida nomada sangdraba yadraba potlam sing puba gari sing lepa leitana national highway sing da security gi akanba sexual thoranga loinana Imphal tamna pusilakli ngasi ayuk jiribam dagi oil tanker yauna atai mal puba gari chama Imphal tamna changlakre aikoi gi jiribam paumi ngathem bisojit hai gari sing adu 63 suba CRPF battalion e company gi kangbu amana ngak chenduna gari sing adu ngasi ayuk pung 3 makhairom tabada Imphal gi damak jiribam thadokhibani gari sing adu da thau puba tanker Humudamari amasung atay polamjing puba gari 13 yauri. Amaronda ngarang phawda security gi akanba sexual thoranga loinana National Highway 2 da pochai puba gari sahum nifu Imphal tamna pusilakre. Raija sida pamdaba ain kaiba thokdoksing thoktanaba jingnaba mafamsingda security force ki maikaidagi thibahumagi thabak lepa leitana sathari. Manipur police na huran kiba gari sing phagatnabagi damak special drive mafam kyada sathakre. Police ki pauna hai tha sigi 18 da Manipur police na huran kiba gari sing phagatnaba sathakiba special drive amada punna gari 16 phagatpa ngamkhi. Security force na sing amasung tampaki singnaba mafung kyada thibahumagi thabak chathabada Imphal West ki wangoi area ri ngarang Raija police na KCP PWG gi miyoi ama phaki amoronda tha sigi 18 da Nangol lai manai da lebe yum amada lupa lakh manga pinaba dabi tawduna aranba mongda phajinduna thamlamba nupi ahum yauna miyoi mari Manipur police na kanba ngangkre miyoi mari adu Amar of Manipur AMO Kawallup amagi miyoi singna nupi chenbaga mari leinaba thaudok amagi matangda phajinduna thamlambani hairi. Kakching Jilla da leba Library and Information Center Kakching gi 38 suba Foundation Day gi thorong asi pangthokre. Thoram madu center asina sinduna Kakching Phausopat lekai da leba library asigi sanglen da pangthokibani. Center asigi thomi singna saruk yaduna pangthokiba thoram aduda Raija sida ingtapa masung saukhatpa nungayai phaba puraknaba thawni thoram pangthoki amadi Jilla asigi I pawgi lamda thabak tawriba pawni singda khudol pot piduna ikai khumnaba utki. Imphal East Jilla gi Sawombung Kabui Khunjau da Laiba Indigenous Pillar Complex da Federation of Haumina Sinduna Ujara Sing Thabagi Thormama Pangthokre. Thoram aduda Raija sida leiriba tongan ba yellow purup singi lusing basing amasung civil society singi lusing basing ju saruk yaki. Med department hairi lakliba numit khadani asida Manipur yauna awang nopoki raija sing amasung awang thangba Bharat ki saruk singda akhak arau yauna nong chugani lakliba numit nini asidana sub Himalayan gi saruk sing Manipur Mizoram Tripura Nagaland Meghalaya Assam Sikkim West Bengal Orissa Chhattisgarh gi saruk khara amasung Andhra gi samudra khongbal singda akhak arau yauna nong churba yai. India Meteorological Department Imphal Center Thadurakpa Chirol amadana Manipur ki Jilla kharada ngasi amasung hayeng akhak arau yauna pungda kilometer 30 dagi nipo phawwa yangba nungsit kaloinana nong churaba yai. Jilla sing adudi Tamenglong Senapati Kangpopi Imphal West Imphal East Ukhrul Kamjong Jiribam None Tengnopal Chandel Churchampur amasung Pherjol ni. Med Department Jammu Kashmir Ladakh Gilgit Baltistan amasung Muzaffarabad ta makhatana akhak arau yauna nong chukhigani haina section wa phongkre. Jammu Kashmir gi Ramban Jilla da nong kana chumam sung jingning khaiba dagi miyoi ahum sire. Jingning khaiba sina maram oiduna Jammu Srinagar National Highway amasung Kashmir tampaka leibak ki atei mapam singa phaunaba lambi sing thingjin khibadagi authority singna lambi phaunanaba kanna hotnari adumoinamak nong singi phibam phattaba len taba amadi masi da isau thokpadagi lambi hangdoknaba paikhatliba thabak singda apanba kaya thokli. Amarondana Kha Bharat ki Raija sing Tamil Nadu Puducherry amasung Karaikal gi mafam singda lakliba numit nini asida sabe hengatkani hairi. Aying asagi agency asina hai Bharat ki awang nongchuki mafam singdana lakliba numit mangan asida sabagi chang Celsius degree ani dagi ahum phawba hengatkani hairi. Tabiriba paw asi Akashvani Imphal dagini.
सही खुदिंग एप्रिल 12 भारत सरकार न सिंधुना जाति की थाकता नेशनल सिविल सर्विस डे हाइना पालन थौरम पांगथोकली निमित असिना लाकपदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना सिविल सर्वेंट सिंग याइफा पाउजल पिरकली सोशल मीडिया दा थागतपा पोस्ट अमदा राष्ट्रपति न हाई सिविल सर्वेंट सिंगना लेबाक असिगी नागरिक सिंग चावकट थौरांग यावना मियामगी थबक थौरमसिंग अमसुंग पॉलिसीसिंग थबक ओंथोकपदा अचौब थौदांग लौरी मसिगा लोइनना जाति असिगिदमक सरकार असिना थमलिबा पांदमसिंग मपुंग फाना चनहनबा अमसुंग थबक ओंथोकपदासु अचौब थौदांग लौरी पालन थौरम असी सरकार न सिंधुना न्यू दिल्ली की विज्ञान भवन दा पांगथोकली थौरम असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सही असिगी ओइना सिविल सर्वेंट सिंग द एक्सीलेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दमक प्राइम मिनिस्टर अवार्ड यंथोकनी पालन थौरम असिदा सरुक यारादुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई देश भर से जुड़े सिविल सर्विसेज के सभी साथी देवी और सज्जनों, आप सभी को सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार का सिविल सर्विस डे कई वजहों से बहुत विशेष है। इस साल हम अपने संविधान का 75वां वर्ष मना रहे हैं और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का भी साल है। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आप सभी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। उन्होंने स्वतंत्र भारत की ब्यूरोक्रेसी की नई मर्यादाएं तय की थी। एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी भांस का ngasi न्यू दिल्ली दा उनदुना लेबाक अनिगी मरी हेना फगतनबा हिरम क्यादा वारी सानगदौरी श्री भांस निमित मरीनी खोंचत ngasi न्यू दिल्ली दा थुंगलगदबनी माके खोंचत असी भारत लाकपा अहानबा खोंचतनी महाकना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ngasi नुमिदांग वारम उनदुना लेबाक अनिगी मरकते हिरम कयागी मतंगदा वारी सानगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरबिया के निमित निनी के खोंचत हयेंग लेबाक अदुगी लालोन इतिकी शहर जेदादा चटकनी हौखिबा सही निफु असिगी मनुंगदा भारत के लुचिंगबा अमना जेदादा चटपा असि श्री मोदी ना अहानबा ओइरगनी श्री मोदी के खोंचत मनुंगदा लेबाक अनिगी मरकता सेल थुम ngaksel अमसुंग कला संस्कृति की लमदा तेंबांग पिनबा हेंगलहनबा लेबाक की लुचिंगबा सिंगा वारी सानगनी प्रधानमंत्री खोंचत असी मतंगदा सऊदी अरबिया दा लेबा भारत के राष्ट्रदूत सुहेल आजाद खान हाई श्री मोदी की जेदा खोंचत असी ऐतिहासिक ओइबा खोंचत अमा ओइननबा मपुंग फाना सेम साबा लोइरे कनाडा की एमपी चंद्र आर्याना लेबाक अदुदा लेबा हिंदू अमदी सिख फुरुप सिंगना सरकारना खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सिंगी मायोक्ता चंगसिलिबा खोंजंगदा mateंग पिनबा अपील तौरी वाफम असी महाकना ब्रिटिश कोलंबिया दा लेबा लक्ष्मी नारायण मंदिर दा खालिस्तान बु सौगतपा मियोय खरना लाई येक्सिनदुना चथकिबा थवोंग अदुगा मरी लेनना फोंदोखिबनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो राज्य सिदा नोमदा चंद्रबा यादबा पोलमचिंग पुबा गाड़ी चामा सिक्योरिटी अकनबा सेक्शन थौरांगा लोइनना इम्फाल तमना पुसिलखरे मेड डिपार्टमेंट हाइरी लाक्लिबा निमित खरनी असिदा मणिपुर यावना अवांग नोंपोकी राज्य सिंगदा अखाक अराव यावना नोंग चुगनी लेबाक असिदा ngasi 13 सुबह सिविल सर्विस डे की थरम पांगथोली अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी भांस का ngasi न्यू दिल्ली दा उनदुना लेबाक अनिगी मरी हेना फगतनबा हिरम क्यादा वारी सानगदौरी